Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi March ni som pali ania thir tu le ngai thatu te Sipai kan buk thau a chau Middle East Iran in dona kalmek chuan top zai rel hlei theilawa top lamai mai zual lam apan chhomek zela US chuan US Marine Force sang hi jani zat omna unit chu Middle East lama atir belle tameka Iran Islamic Revolutionary Guard Corps hroi tu poimo te chanchin hriatir thaitu hena US chuan US dollar makta doi somzat mai pek an phalani ti an pongzuita Iran hroi tu poimo ali lari jani chuan kan melma ten chiat na tam tak an thlena wanga kan ti palani tia an soi malo chuan in dona atop don lo ati Iran in cluster warhead by missile te alaka chunjom zelawangin Israel ramchunga chiat na athen belmek zela heti lai hian Iran Sipai ta chuan in do tran ani tangkhan melma te drone za som pakhat zat mai ti chiat ani toni ti an puanga Middle East Gulf state ho beinatan drone le missile te hanlakap chhuak deuh rang boka US le Israelin an beina wanga Iran phubalakna hian US Sipai paruklai mai nunna an chan beleta amasa in kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole indona boruak hot tak mai kalme ka wang hian nunna chan le liam tur te anom belzela Middle East mun rang ranga chiat nain thla zara mi puite laule thabar takin anom meka hetiang kara hian indo topna turlam hoi sign mu tur ala om lawa indona boruak sangjok kalpui chunjom zel turin anin chapmuk sau sawa US chuan nizan zanrei lampanga khan US tuipui Sipai timaila Marine Force sang hi zani zat omna unit ta chu Middle East lama anthon chuak le tani ti an puanga US in MEU tia han soi thin US Marine Expeditionary Unit te hania US Navy long pathum zat mai mangin hang Marine Force sang hi zani zat te hi Middle East lama tir ani ti ABC News chuan an reporta he thila hian thildang lam deuh hlek bi khawma US sian Sipai te athon bel satliang chau chu hanilowa 31st US Marine Expeditionary Unit te hi Japana in Quarin omhun nge tak nei ania mase Middle East lampan turin order pek ania Iran in dona zual zelawangin US chuan in dona zom ve turin Middle East lama heng Sipai te hi antirani tin ABC News chuan an report ani The Times of Israel chuan hemi chungchanga report an pek danin Marine Force hetizat mai US in athon belawang hian groundna Iran lu chila ground invasion lian zok om thaina chance chu nasatakin hei hian atisang chawa US chuan groundna Iran lu chil chu atheng don lo ti lo sailang toma sela Sipai te chet vel dan le movement te Sipai deploy bel dan zongjong atang hian buk tonin hatam zoka chuan ground invasion hi an nol vek lawani hanti Mase Marine Force te Middle East sa dalu bel ani wang hian groundna Iran hi lu chil ani ngai donani tina chu hani haulawa mase US hian atulani phot chuan tuipuya te van boruaka te mai baka khomuala te Sipai chakna sang tak anayani ti lantir tur hian engkim in paisa in remlok antumni in ashriatani hanti The Times of Israel hian an report zeldan chuan ngai ti thalo tu thil pakhat aumtela 31st Marine Force te tirlu ani hian F-35 fighter jet engemazat te ankengtela hebaka hian MV-22 tilt rotor Osprey aircraft squad te hantelani hantibok MV-22 tilt rotor Osprey aircraft anti te hi runway atlan ve vak ngai lowin helicopter ang deuh hian atum munatangin van boruak lama athok kang top thaya chuti rol chuan helicopter aya alet tam taka speed chakin thlona pa ngayang main chak takin van boruak ka athok zui theibok ani ti chuan hetiang Osprey aircraft squad te hi ral khata tanga in beina le van boruak lampanga air strike manga in beina te US sian amangai lawa melma teram chungalu ta ground na in beina thlen namhuna US chuan amang thinani hanti hetianga US Sipai te Middle East lampanga anin chobel muplai hian Israel Sipai IDF te chuan nizan lama khan thu chua an siam danin Tehran khopuya bom tam tak nen strike tum ni anaya he strike anaina hian fighter jet somkwa vel zat mai man ania Iran Sarkar Security Headquarters tam tak chu
fighter jet atangin bom zan hi vel zat mangin an kap chiam maya Iran sarkar khruai tulu te mun poimo le office poimo te security headquarters te engemazat ti chetani hanti heng target jinga target poimo zolta chu Islamic Revolutionary Guard Corps regional headquarters te basis paramilitary force central headquarters te le Iran internal security force headquarters te beitel anitin IDF te hian an report bok ani The Times of Israel chuan IDF ten heng headquarters an beizongjong te hi an vain Tehran khopui chungami vek ania basis te IRGC te internal security force te headquarters te hi pakhat te bailowin an headquarters tam tham tak an bayani ti an report bok ani Israel amin hetianga han pon mek lai hian Iran media Maher News Agency chuan report an pek danin Israel hian bom tam tak an ron thlaka Tehran khopuya civil mi te chen mun te han ron bom tela nizana IDF te chet na hi civil mi te laka beipui thak na dik takani tin an puang ve thung ani hetiang hinima se Middle East ai chuan Iran IRGC te basis paramilitary force te Iran internal security force jinga te Israel Air Force ten strike an neyawang hian nunna chan engemazat anomani tin an report ve thung ani Iran hian hein dona wanga antor viau tola hian chet thatna mol chu hanlo nei vezel boka Iran Islamic Revolutionary Guard Corps thupon na sepa news portal in report an pek dan chuan US in drone a chuan vortak mai MQ9 Reaper drone thok sang thayem mai chu Iran military ten an kap thani ti an puanga drone thren khat te nasataka hachia rolin thren khat te chu chena savak lo te po awmani ti an reporta MQ9 Reaper drone te Iranin an ka thlak na mun nia han soi hi Far province lampanga anin beina munani ti an puanga Iran IRGC te hian an soi zeldan chuan hetianga minron beina tana drone an ron man MQ9 ang chi multi-use aircraft anti mai beipui thak na chi hrang hranga man theyang chi hi tam tak an kap thani ti an puang boka MQ9 ang deu atek drone chidang thren khat ten operation Tabriz area vela an ron nei lain Tabriz province chunga tam tak an kap thani ti an puang boka ti chuan in do tran ani tranga nizan thlengkhan US drone an ka thlaka anti chiat vek hi za som pakhat achuang toni anti bok bom tam tak mangin beipui thakna lian tak tak mai Tehran khopuya te Iran ramchung khopui lian zol mun hrang hranga te beipui thakna to ma sela Iran Sipai ho te thunun tu ber IRGC top leader ho te chu tun thleng chuan US le Israel hian tha bel anei tam tawak lowa hei baka hian ramhroi tulu ber supreme leader thar haneya anhuaya ali larijani ramchunga thunaina sang tak nei tu halom boka hei wang hian ramin rel bolna le Sipai te enkol vel dan chu felfai taka Iranin alakal pui thei wangin US chuan anluman achiar ani taringot maya Iran Supreme Leader Thar Ayatollah Mostaba Khamenei le US inatha tak Ayatollah Ali Khamenei kaizaveng tu ber Iran Security Chief Ali Larijani te Iran Intelligence Minister Ismail Khatib te Iran Interior Minister Eskandar Momeni te Supreme Leader Thar Mostaba Khamenei office mipoimo zual top official tele IRGC top leader te chu anchanchin Kim Chang le chiangjo ka hril thei ten hena US chuan US dollar maktadoi som theu pek aphalani ti apuangta anming malmal hi chuan puang vek tolo maila US State Department website ta heng top official kanon soilan tak te ba ka hian IRGC top leader som te mingchu antar chuka target ani thule anchanchin hril thei tu ten hena loman US dollar maktadoi som theu pek an tiam thu hi antar lang tel bok ani miram khroi tu le miram sipai ho tu te engwangi nge US hian target ani thule hetianga anluman chiarang tluk deu thoa anchanchin information kimchang tak hril thei tu ten hena loman pek an tiam tak mut maiti hi zona haum thaya Iran IRGC te hi US le European Union chuan firfiak pol terrorist organization tin designation alo peto ani tuntumain dona hian Iran a chau in dona hatheng lowa Lebanon Hezbollah hotelaka Israeli strike anaya heti rule hian Israel chuan Iraq marlampanga anmani dodal tu Kurdish armed group te omna huna beipui thakna drone strike lian tham tak mai han kalpuya Agents France Press in report tan pek dan chuan Iraq marlampanga Iran lakatranga in lak randu Kurdish armed group telaka Iran chuan air strike laum taka kalpuya Iraq Khabat Organization of Iranian Kurdish chana thupong tu
Mardin Zahidi chuan Iranian drone te hian kanin kulna mun pakhat chu nasatakin anron kapa kan party member jingami mi pahni nunnan chana midang pali hliam tur anom bokani hanti Agents France Press hian report an pek chunjom dan chuan Kurdish force te hian Iran ramchunga ground offensive an kalpui meka ground na Iran sipai tane na in bei na lian tak tak mai achok ve meka masai raka Kurdish poltani lovin Iraq le Iran inrina Iran ramchung lampanga Kurdish Armed Force te malak na niya Iraq rama Kurdish hoten inrol na anei lo chungin Iran chuan inrol na nei velo le poikhoi tu ni lo Iraka Kurdish opposition group telaka drone strike hi hakalpuya hei hi Gulf state telaka Iran lo chet to danang thau khan an poikhoi lo tu telaka phubalak na an kalpui duam lo takane hanti tichoni zanrei lampanga khan the Times of Australian live update an nei dan chuan Israel sipai ta chuan Tehran khopui chunga basis so checkpoint basis paramilitary force te omna huna air strike thar hankal puile ta IRGC tilawa chuan Iran mi puitelaka nunrong taka rorel na kenko thin basis paramilitary force he checkpoint na duty engemazat chuan nunna hanchana an checkpoint po bomchiat vekani ti an reporta nimin lama khan basis sipai ho checkpoint thranga hian beipui thak na an local puito bok ane Indona kalmeka hian US chu natak takin chatrin masala Israel sipai te anche tamzo kemi ti mai tur hania Iran ramchung mun thranga Israel sipai ten air strike an nei deu ranga Iran western khothlang lampanga te Iran ramlaili lampang central Iran lampanga po nasatakin air strike hi kalpui mekani bok ani IDF te chuan strike kalpui meka hian target zasomnga chuangvel zat mai nikhat thil thua ti chetania Tuna chuan Iran sipai te chakna ber an missile da khomna mun le ral thuam da khomna mun te chu target ber anitowa nizan lampanga beipuan thakna po hian Iranin ballistic missile an da thatna le an da khomna mun trang mun som pani chuang zatami chu bei ania heng ballistic missile storage facility te hi atamjok chu lein nuaya an da thatna mun te ania drone da khomna mun te air defense system te Iran sarkar nena ral thuam supply to company sang ral thuam siamna mun te beyani hanti Israel sipai ta chu Lebanon a firfiak polte laka po na takin ancha chunjom zela Hezbollah hoten rocket le drone manga Israel anlaron ti boiranga wangin nizan thlengkhan Lebanon ramchunga Israel chuan operation akalpui chunjom zela Hezbollah holaka Lebanon a Israelin operation anai ringot po hi turu tak anitowa Lebanese Health Ministry chuan thuchua ansiam danin March ni tranga Lebanon ramchunga Israel sipai ten operation lian tham taka ankal puitrana tangkhan tun thleng hian mi zasari somsari pathum zatin nunna anchan towa hei hi March ni som pathum ni zanlai thlenga Lebanona nunna chan omzat atlem thayang ber chut ania liam tur sangkhat zakwa somthum pathum zat anom to boka heng liam jinga hian no pangza pathum an omani antibok Israel achet na jopo le Iranin a beina tultul boka heti rol hian kil nia tanga beina Israel hian atok meka Lebanon lampanga tanga Hezbollah ho beina po apung chhozel boka nizan vek khan the Times of Israel in an report dan chuan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps tele Lebanon a anthurol pui Hezbollah ho da chuan missile le drone mangin Israel an bei chunjom zela missile puak ngonga wanga chiat na thlengpo Israel ramchunga omnual tabuka IRGC ta chuan nizana ahu howa Israel an beina hi Guts Day anti Lebanona Gut Force ten kumtina an man trinni ania hemipol hian Palestinian te an thlopani ti lantirna turin IRGC le Hezbollah ten Israel chu an beini ti an puangbok ane The Times of Israel chuan Iran missile tele Hezbollah ho rocket te hi dan chadeu vek ania Mase Iran missile kethem hian Central Israel Park aron fuwa heiwang hian kang mai chhuak aw mekani ti anron report phota Israel Megan David Adam ambulance service point Central Israel Iran ballistic missile in munthum vela Israel aron beina wang hian liamtur le nunna chan anom hria taniri lawani hantia Mase heminu loka hian Iran hian cluster munition te anron manglea an missile warhead atan cluster bomb te hanron vua Central Israel munthuma chiat na hei hian athena sohama building pakhat ti chei nasatakin kangmei chuaka recently Zion lampanga po missile in bomb tam tak aron vordarawang hian kot thera kar engemozat chu ti chiat ani boka hei hi missile manga Iranin abei wang shrim nilawin
international law kalin Iran chuan missile warhead a hian cluster munition an hmanga missile chu ka thlak ni ma sela mi pui chen hmuna bom te nau zo cluster bom tam tak chu avor darta chu chuan central Israel a chevela hian chiat na mun thum la ya a thlenani hanti voin tlai dar thum thleng khan Iran le Hezbollah hoten Israel an la bei chun zo mek bok ani heti mek lai hian Iran in Strait of Hormuz a tuipuya sumdong long kong poimo tak mai an dan pin reng chu US President Donald Trump chuan hong turin vau khan na ati chuaka an hong lowani chuan Tehran hian har satna lian tak an tok donani ti asoya mase IRGC 10 Strait of Hormuz a blockade tan siam chu an la kalpui chunjom zelawangin US chuan Iran thierkar poimo tak maile oil tam tak an da khom na mun Carol Island chu voin chun dar som pani arik ma de khat khan US Sipai 10 an bomani tin Reuters chuan an report ta Iran tan chuan he thierkar hi Key Island santi thierkar poimo berta jingami hania Iran oil export za som kovel omna mun pui hani hetiang taka Iran in oil thon chuan mun pui lian tak mai hi US Sipai 10 air strike mangin an bom ta chiam maya mun krang oil facility te ti chiatania kang mai chuak mun tam taka om boka chanchin kan bot sailai hian chiatna thlen dan kim chang takero chu hriat thei alani rilowa hemin huloka hian US President Donald Trump chuan helai mun kar clear car han bei chu an top san rini ti apuanga military ten target an nei zongjong po ti top vek ani rini ti soin mase Iran tan vau khan na asoi jui ngala Iran hian Strait of Hormuz sa tuipuya longjin kong poimo tak hi an hongani lo chuan oil infrastructure te bei chun zom ani donani tin vau khan na ati chuak zuita hani mase Iran hian Strait of Hormuz hon chu atum lo hleina khriata The Times of Israel chuan voin chanu dar thum le achan ve harik madeu khat khan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan US Sipai 10 Iran thierkar an bei nuwa United Arab Emirates cha US in angai poimo mun longchol na mun poimo tak le Sipai mun te na takin han bei vele ta United Arab Emirates cha civil mi om zongjong te chu longchol na mun le US military base satanga hlataka om turin hriat tirna han te chhok zui boka tichuan UAE a Fujairah longchol muna oil unload na mun chu Iran chuan drone strike mangin abai zuita helai muna hian kangmei na satak achuakani tin The Times of Israel hian an report ani tichuan IRGC te chuan US hian kanram chunga tuyal thei kan khoina mun tele energy facility te abai leni chuan US nena in zom na nei eng facility po United Arab Emirates ami hi Azava in target ani dona na takin kan beidona ni tin vau khan na anron ti chok veleta hani chole chauchu anin noiton siat sia hani deu bermaya heti la hian US chuan Iraka US sin oil refueling plane anti fighter jet tele bomber ten leyan tum kharngai lowa van boroka atuyan thun tur phurtu military plane achet suala wangin mi paruklain nunna anchanani ti anpong leta hani Middle East lampanga military te enkol tu US Central Command chuan US military thonatla hi KC-135 refueling aircraft ania niminpia ninga nia tlatokha nia mase US chuan nizan zirtop nizan khan anpuang chawa liam tur engemaza tanomani ti an soiboka mase voin lama hian heng liam tur jinga mi paruk ta hian nunna anchanani ti anpuang leta hani kanchanchin tharkal to lampanga khan US in Operation Epic Fury Iran laka akalpui meka hian US sipai nunna chan pasari anom toni ti kanron report toa Bloomberg chuan heti hian US sipai nunna chan zat chu hein dona hian mi som pathum antling ta ni hantia amha nunna lo chan to paruk ta chu Kuwaita Iran in abeina wanga nunna chan te hania heiba ka hian Middle East mundanga sipai pakhatin nunna alo chan to boka Anvain nunna chan zongjong som pathum hantling ta US service member za somli chongvel zatin liam antur to boka hengjinga hian an nunna ta na lo thonom khopa liam tur na tak tak mai mi pariat vel anum mekani ti the Pentagon chuan an puangani tin Bloomberg hian an report bok ani US Central Command CENTCOM hian oil refueling aircraft lak na chanberg hi Iran ral thuam le Iran in na beina wanga tla anilawa an thurol puile an thian tharam thlona panni he thil thenga hian in rol anomani ti an soya maseng te in rol ngen ni ti hi soifia na haum lawani hanti
Associated Press chuan February nisom ni pariat atanga US sin Iran laka indona kalpuitran tiratang khan indo chunga US military aircraft atlak voilina hanitoa analyst chuan ti palthilatla veka ngai thei anito lowa US military aircraft palit la to te a hian Iran a inrol ngai ringtu mitam takanoma achan chu indona akalmek playa US indo thlona palilai mai ti palthil thu wanga atlak ngot hi anring lawani hanti